Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Što se tiče namaza, o namazu je puno i napisano, i kazano, i snimljeno je dosta predavanja, gdje se govori i o važnosti namaza, i o načinu klanjanja namaza, i tako dalje. Ponekad na nekim predavanjima i u nekim pisanjima, pogotovo zadnje vrijeme, putem društvenih mreža, ponekad se i koplja lome u vezi određenih mesela, u vezi određenih pitanja koja nisu najvažnija pitanja kad govorimo o namazu. Kao primjer navodimo pitanje vezanja ruku. Pa, ne znam, neki učenjaci, neki mezebi govore da se ruke vežu negdje u visini pojasa, neki kažu malo iznad pojasa i tako dalje, gdje se puno energije i vremena zna potrošiti u vezi tog pitanja ili u vezi pitanja dizanja ruku prilikom tekbira u namazu, da li je sunnet da se dižu pri svakom tekbiru ili samo pri početnom tekbiru i tako dalje. Naravno da ne želimo kazati da su ova pitanja nevažna, važna su, važno je da znamo kako klanjati i tako dalje, ali je problem da tako kažemo ako ova pitanja, ovakva pitanja, okupiraju i uzmu puno našeg vremena, puno naše energije, a zapostavimo možda neka važnija pitanja u vezi namaza, kao što se kaže u narodu od drveta ne vidi šumu, pa se pozabavimo tim drvetom jednim, a tamo cijela šuma koju mi ne vidimo. O čemu ovdje govorim? Govorim o tome da ponekad u govoru o namazu zapostavimo jedno jako važno, možda i najvažnije pitanje u vezi namaza, a to je hušu, to jest skrušenost u namazu, to jest srčano, duhovno, duševno prisustvo u namazu. Naime, islamski učenjaci na osnovu kuransko-hadijskih tekstova kažu da je najvažniji faktor u namazu i da je ono od čega zavisi koliko će naš namaz biti primljen kod Allaha dželešanu i koliko će naš namaz imati stvarnu korist, onu korist koju Allah dželešanu namijenio namazu kada se obavlja propisno. Dakle, to je taj faktor, jeste hušu, skrušenost. Zato je vrlo važno kada govorimo o namazu, kada namaz preporučujemo, da li sebi, da li drugim ljudima, da li u kontekstu ove naše teme ljudima koji imaju duhovno-duševne smetnje, i kada im kažemo da je namaz najvažnije sredstvo u liječenju, onda je vrlo važno da sebi i drugima objasnimo, kažemo da samo namaz koji u sebi sadrži hušu, skrušenost, može da postigne pravi, potpuni svoj cilj, a to je kako Allah dželešanu govori da inne salate tenha anil fahšai wal munker wala zikrullahi akbar. Allah dželešanu, dakle, ovome ajetu definiše svrhu, cilj namaza, a to je da namaz odvrati, da namaz sačuva čovjeka, insana, klanjača od razvrata i svega što je loše, svega što je zlo. Dakle, cilj namaza jeste da nas sačuva od svake vrste zla, pa tako i od sihirsko-džinskih napada i agresije na nas. I samo takav namaz koji ima u sebi hušu će biti faktor zaštite. I samo takav namaz će biti wala zikrullahi akbar, najuzvišeniji vid zikra, najuzvišeniji vid sjećanja na Allaha dželešanu. Kakav namaz? Dakle, namaz koji u sebi sadrži hušu, srčano prisustvo. Naime, kada Allah dželešanu u suri Mu'minun nabraja, sura Mu'minun znači vjernici, nabraja svojstva iskrenih pravih vjernika, i onda nabrajajući ta svojstva na početku kaže: Billah kad aflahal mu'minun
uspjeli su vjernici, uspjeli su vjernici, onda Allah dželešanu nabraja nekoliko svojstava, nekoliko osobina pravih vjernika i naravno da je namaz, mi znamo, u islamu najvažnija obaveza broj 1, ali Allah dželešanu kao prvo svojstvo ne spominje oni koji redovno obavljaju namaz, to je tek negdje tamo 8. 9. ajet po redu, nego prvo svojstvo pravih vjernika spominje الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, oni koji su u svom namazu, koji su u namazu skrušeni, srčano prisutni, koji imaju to svojstvo hušua. No, može se mnogo govoriti o važnosti skrušenosti, ovo je dovoljna činjenica, dovoljna poruka za nas da Allah dželešanu kao prvo i najvažnije svojstvo iskrenih vjernika stavlja hušu, skrušenost, srčano prisustvo u namazu. Prema tome, kada osobama sa duhovno-duševnim smetnjama želimo da preporučimo najbolje sredstvo čišćenja, najbolje sredstvo liječenja, onda preporučujemo i treba da preporučujemo namaz. Ali uz napomenu da taj namaz mora da ima svojstvo hušua, inače neće taj namaz postići svoj potpuni, svoj pravi cilj, a to je zaštita od svakog vrsta zla. Mi ovdje želimo samo kazati nekoliko savjeta koji će nam pomoći kako da pojačamo taj stepen hušua. Prvo što želimo posavjetovati, prvo što želimo kazati da osoba koja klanja treba razvijati kao svojstvo, kao osobinu, jeste ta'limul maqam, što će kazati osjećaj uzvišenosti mjesta gdje stojimo i pred kim stojimo. Dakle, da stupajući u namaz, odnosno prije stupanja u namaz, prije donošenja početnog tekbira, pokušamo da budemo svjesni, da razvijamo taj osjećaj da smo stali pred uzvišenog Allaha dželešanu. I taj osjećaj da smo stali pred našeg stvoritelja, on će nam pomoći, ako Bog da razvijamo hušu u namazu. Drugo važno svojstvo koje također treba razvijati onaj koji klanja da bi pojačao svoj hušu, jest ihlasul maqal. Iskrenost u onome što govorimo u namazu, odnosno u onome što učimo. Dakle, da pokušamo izgovarajući, učeći bilo koji ajet, bilo koju rečenicu, bilo koju dovu u namazu, da to izgovaramo iskreno. Da bismo to mogli, moramo pokušati da naučimo prijevod, bar osnovnih učenja u namazu. Pa kada kažemo u namazu Allahu ekber, da mi znamo da smo izgovorili riječi kojima govorimo da je Allah dželešanu najveći. Kada kažemo alhamdulillahi rabbil alemin, da znamo u tom momentu da pokušamo biti iskreni i da kažemo da smo kazali tim riječima hvala Allahu gospodaru svjetova, gospodaru svega. Ar-Rahmanir Rahim, milostivom samilosnom, Maliki jeumiddin, gospodaru sudnjeg dana. Dakle, da pokušamo u izgovaranju, učenju tih rečenica, tih ajeta, da pokušamo biti iskreni, jer će nam ta osobina pomoći u razvijanju hušua. Sljedeće svojstvo koje će nam pomoći jeste potpuno ubjeđenje, potpuno uvjerenje, da obavljajući namaz budem uvjeren, ubijeđen da ću time uz Allahovu pomoć, naravno uz Allahovu milost, dobiti njegovu nagradu. A ne do Bog izostavljanja namaza da slijedi njegova kazna. I to mora da bude kod mene čvrst jekin, čvrsto ubjeđenje i to će mi sigurno pomoći u dodatnom jačanju hušua. I još jedno svojstvo koje nam također može pomoći u jačanju hušua jeste pokušaj da u namazu zauzmemo ozbiljan, ponizan izgled. Da komplet naše biće, i duša,
i naši organi, naše tijelo bude u namazu ponizno, skrušeno, da se puno ne češemo, da se ne okrećemo, da se puno ne pomjeramo i tako dalje, jer puno tih kretnji u namazu svakako ukazuje i da naša duša u namazu nije smirena. Dakle, da pokušamo smirivanjem tijela, skrušenošću tijela, da time isto tako doprinesemo i da naša duša bude skrušena i smirena. Ovo su dakle samo 4 osobine, 4 svojstva koja nam mogu pomoći da jačamo hušu, skrušenost u namazu. Što se budemo više potrudili da razvijemo ova 4 svojstva, to ćemo više jačati svoj hušu, svoju skrušenost, od čega, kao što smo kazali prethodno, zavisi koliko ćemo imati korist, da tako kažemo, željenu korist, ciljanu korist od namaza, i od hušua zavisi koliko će osoba sa duhovno-duševnim smetnjama dobiti od Allaha dželešanuhu zaštitu, jer mi svi znamo da je Allah dželešanuhu taj koji liječi, da je Allah dželešanuhu taj koji daje lijek od svake vrste bolesti, tako da znamo da ćemo razvijanjem hušua postići tu Allahovu dželešanuhu zaštitu kroz istinsko, skrušeno obavljanje namaza. Molimo Allaha dželešanuhu da nam pojača hušu, da nam pojača skrušenost, da nam pojača duhovno prisustvo i koncentraciju u namazu. Amin.